Thank you very much for choosing this channel among the millions out there. We really appreciate you for visiting this channel. As you're about to watch this video, it is only two things that is required of you. The first is to subscribe to this channel and click on the notification bell so that anytime that we upload a new video, you'll be the first person to get it. And secondly, kindly share this link to a lot of people as much as you can, to the groups on all the social media platforms. And by so doing, you are helping to grow this channel and then also motivating us to create more content and then bring in more videos. This is an inspirational channel, a motivational channel. So kindly help us to advocate this channel to a lot of people. We are much grateful. Once again, thank you very much. That was it. Say channel we and in pray what choose to say opposite ocean. Channels be bring oh as Opatafuor be bring oh. Nanso so in pray dear what choose to say channel we say opposite utie unyame anu asem. Nanso ade ba akopɛ ene yesre feel. Sa ade no say bomoden na channel yi say unsubscribe ya bomoden subscribe. Send ye be ya de bia ye the video etu a wonsa ebetimi aka. Ye toso biem e paucho ya share the video from nipa bebre no munya bi nhwe eni die kwaso. Na se we sa nyoma we ya edimaya eboa yen e ma ya hye mu tre e ma yetimi nya nipa bebre. Ye toso biem e hye ye nkuran se ye nkusua na ye nye video na ye mfamro na abre ni do nyina ro eni woni nkita so. Nti edawase say obeye dia mai asundwem edawase bibre nyame nshira bibre fa Bible na fa pen. Yes, na chiro bibi to ho na okofia also anya time I brush you through because ni bibia na yaka obetimi ha get in clear. Yes, but we note that one hour at your leisure hours. Yes, utimi as I go through Nioma your checkups. Amen. Amen. Yes, intentem. Pachom dasi. Pacho pese me bisa se. Mfan se what asase we so. E bia wodi bia mfan se bia 12 years. When you say 12 years not it. Yeah, ma munyedu. Pacho na se 12 years no. Nyame hu mobo na se wo ensuano wasase ne so a. Pacho se nipa no. Fan se bia situation bi nti obetimi akache nyame se bia onyanso ano no on friend no nanka onkotwen kopim se ewiase we beba possible sir. Amen. Amen. It happens. Obi wo ho no mo a o won kwaje a few minutes. Onyame we nyansafo o inimdifo. Obi wo no mo a apam a woni nyame wo. Onyame boshe da so. Bi akwala wanya 3 years, akwala wanya 8 years, 10 years, akwala wanya 12 years. Bi ano owoje. But ye hwe ne nkwa na aka ede na nimu no a musuo ohaw ne amane wo mu a emani nya oje. Yes. Eno nte ewrade timi twa ne nkwa na so no okuno. No amana betra o. Mo Bible yi de eya na ye wo mu na ye sere kobo ntimu hunu ne amaye. Senior. But so can kind the book of Joshua. Okay, kind from verse 5. You can say chapter 5, chapter 4, 6, 7, 8, 9. Everybody in na. Ubehu ewo Bible ni mu say abra na boni dɔɔso no. And already decided yes Methuselah mo Shanok mo ne sa adifo ni nyina. Onyame kun wo mo adentia because no Bible say boni a na da wo manimu no na so. A wo mo ankasa mpo no mu nya woje.
until odi a year Noah ebesi wo manan and ofre omo nyina ekra nti asase no so na aka eye Noah pe na onipatri ni bie ni asase no so biem Yes. nti okuomu ana omo ya atenefo ni nyina. Sometimes owuo becomes punishment for evil men. Sana fashion utrim. And yes, obi wu a ekere se nyame atua ne kaw. Dabi. Obi wo honum a ohaw amane ateti ni obre bi a ede wanim 10 years to come, 20 years to come. Onyame timi tena suru din hunu se wei, wo be ye wo yeraba na wafrew. Se ne be ya to avoid any inconveniences bi e besi e wo dachi. Ba yen no mu no middlemen mo fo no mu nheda ni nimde e fa sunsumu ne yama wunti no ye hunu wo wuo se obi obewu bi a wanya 78 bia no wa nini nkwa men enti nyame apa no hye no da bi da enkrabia mu nsem obi a ne se de onyankopon esi efre no ana kwan onyame hye da esoma obi ba asase no so enti nye obi a ne benya 80 years nye obi a ne benya 100 nye obi ne benya 70 obi 20 obewu 30 obewu 12 obewu obi wo hodom so a awo so ye wo no to ho obewu adentia because of precedence bi a asi anade nam kwan mu a eba besi nti urade twa ne nkwa na so na ode agye no sanete Pacho yen 21st century ya ye mreye wo mu bi sa betimi aba usi bibi sa betimi aba oh na de owu afiri ho onyankopon wawu Gimanue kasagu mike ni Pacho Debi eya mamu hu ni se de asibia no ayeteti o ade bi ebisi wotiti bere mu bia na bi wo honne Yes. if you say nyame na no wo ho no mo no na ye de onsesa da onsesa mfiri ni nsankyere ne ho ni tiri mu po na koma mu sa de wotie no sa na woti firi tete bepem ne enti ade bi esi wo Abraham time bi ebisi Yes. Oh. Every generations bia no I won't say Yesu baye no ade a Yesu ye ya amadi oye nyina nwie peyo e de say abra oji onipa nyina nwie no wamfa nso anu anso nipa so. Yes. So what in so anu so nipa so dia which means nka Yesu achi obi ama biem. Yes. Ogifo obi ama wiase biem. Yes. Nanso okatire na suafo nse samuji mi dimpo a de mi ye mo be ya de ya which means we be kwan to say wo obetimi aye more than onu Kristo. Yes. Senior. It is obetimi aye more than onu Kristo dia in the realms of the spirit and physical, you know, it is accepted. Yes. Sunsumu no honamani ye gitum so oni pa bi obo no homodri bia no awurade kron no ye ne kese. Yes. The idea be a see from Titimire Mubiano, and then a bio. I said to whom that I will that I will show my mercy. It will be as I so obey Bonis and so on. Some Jamuta. Yes. Obi say Solomon. Solomon did some or trim 300 or 1 mass 700. We and son was free or free a baby or a baby massa so or bet trim pana will be brave or we or cosum bosom Obama ni Janyamio. And so Solomon, but Tinyamia him adentia. No, dear dada, ne papa David and a born it is one for the esre to homano. And the idea be all yen was assassins who be ano. Now yen a day on Timinio Yaba. Yes. San a tear net, ye will be what I want to call back. When in the call abba. Obetin sem who be a bee. Onyam kupo boom funny da. And no namu be montiasiano. Till date. Because ebia ye wa sofo bi wo ha wa wani tuase sofo we bia na kwan tene oye nyoma ntene so akwa no still of course o progress who perceptions bi sa de ntene urade nkrepo ne nsen ma me nkire obone akatua ye tua no once de aka bia no eye moguo. Yes. Sana spirituality enu na happen to e can say okay Numbers chapter 12 verse 1 down sa Miriam eni ni nua Aaron omunti ase say eye ni omunua ketua Moses wo mpona enso wogina nyame anim hwe nkom ye nsenkyerene enti omu decide so mekasa e de atia. Yes, Numbers chapter 12 verse 1 what say? Yes.
Mahonya bonitew. Na Miriam ni Aaron kasatia Mose. Na Miriam ni Aaron kasatia Mose. Se wawari kusi ni ba. Adenti tete hono ni ye wo awale ahodo mienu. Ye wo aware a obefa ensa. Sorry, ensa kura de na eniwa emo na mo de baaye. Aware a obefa sika kokko tete hono ko ware ani aji sika kokko Mose bu time. Odi sika kokko ani niyama be kam. Na odi akosere oba na ware. Eni ye wo empena ware. Sa wodi oba no tena 2-3 years atete hono na ye classify no say we yire no ye wompena ware ho ene ye wo aware a yaye oba no ade we eye mpena ware a okofa akusi ni ba tam okofa oba we no na ne yire panyine one ne wo ha one ne wo ni manyina wo ho no okofa sa oba we enti eye omwanwa say we ya de bia obegina nipa anim a ose Awurade se minim sofu we so wompena. And so I didn't still what that's about Radiding and no more 21st century no one tiasia. Twas now can say Mose nkosuna Awurade na enti Mose nkwa Awurade nam no so be kasa adan na won fire nso nkasa ye te ho ni a me mo adwaman me nkum nipa mani mmiri obi me mpe kunsun papa mu akonchene ene mpaebo na mayede bia enso so de ntene ye de Awurade nkasa nche akwawe dwamanfo we o so ye odifo we onye papa we na de bia Awurade nam ne so kasa to aso na Awurade ti na Awurade ti ye na obarima Mose die ho na Awurade beka trom se na obarima Mose die na ojupi na ojo esini nipa o wasa ojo sini nipa nyina to aso ena Awurade ka kire Mose ni Aaron ni Miriam mpofrim se mo ba samu mfra di mra sia Musa mi ensa we mo mfra di mra bonten na me ne mo nkasa na won ba asa no firi adi na Awurade sane mununkum dum mu begina ntomadan no wa no na wo fra Aaron ni Miriam na won ba no firi adi na wo kan se muntie mi nsem yi se Awurade difo bi wasasi so a na wo mumu a ne se wo mumu a ade hunu mu na me ye wani so ade hunu omo Awurade bie o manimu omo hunu ade spiritual ye wa difo ni bi wo ha mo level no to waso daye mu na me ebi mu so de o ye odifo obi wo ha wo ye odifo but ono ni difo ban no ade so ko dance na nyame yi bibia tere no wo so level no na Mose de entesa ono na me di me fie nyina tieni ono na me di me fie nyina ma jano to waso ano na me ne no de kasa one on one na me ne de kasa enye daye na enye mebuom na ohunu Awurade suban enti Awurade secret boni Awurade ayo se Awurade aye papa o se onyame ye die yo ni bibia ni suban Moses and wonim yes sa oni pai akofa mpena. How do you justify it? Twaso na adenti na munsuro se samu bekasa tia makwa onyame akoa na Awurade bufu won na osimu koy na Awurade kan kasa no koye na mununkum no firi ntomadan na mununkum dum no firi ntomadan nim na hwe Miriam ayare kwata atwans no ayare kwata se sukyerema na Aaron dane na ho hwe Miriam no hwe wa yare kwata onso ayare kwata na Aaron ka kire Moses se wuche unie aganie miura dia ye no so otu che sansam na ne nyame gye no yes aja wa dawroma onyame difuo wuche unie miura mfa boni a ye huyamabo na ye krase enye papa ene nkwase asem a ye di nkwase asem ento yanso mano nya se efunu a ofri ne na yam baaye amen ne ho tienie enti obi wo ha wonam asase ne so okro no akokọ ne kra ani breko die enye peda sa senior eni tina de bia ya me katrem bomuye amen de bia me shiaze ne tema me kase me kiremo me code me see observe the law of silence yes o kasa bebre ba o benya problem yes and obi wo so wa jimi enti wo ya ne den ni jimi ne de ne be kwa amanem because tunu fa onfa nyo obi a ne ka na asemu obi anyankopon ne wa apam ye o ma hodo miensa ye wode ne die didi ko
basakronim. Yes. Ya wode ani de didi ko aforibuchi anim. Yes. Ya wode ani de edidi ko eye akonyanim. Yes. Sankrofo we emumu bia ni ho. Onyame permit nipa say uti ufie ana at your own comfort zone utimi se baby edin hu konkonsa. It is never possible. Yes. Mamin kasem chiro. So obi soman twanso nyama. So obi kotonu no osore no ye na bede de man. Na uti ni fie na uti ni komfo on konkonsa. You have something to talk with or to discuss with concerning eye nipa na uti ni hu konkonsa no. Ensuo ni be da o kanadwo. Yes. Now how much more nipa to me a one in nam no soro eni asase Senior. empokotono. Yes. Ote at the you can say asuafo no bowura baabi omu wura baabi no at once demon ne katren say yenim anipa sumasi yenim no Yes. adentia power na kura omunti no e ma demon ne recognize and say we there enye small energy in the kura no. Yes. Enti de esi tete no eda so ho even obi anyame bɔhyɛ ba ne so obi anyankopɔn ne bɔhyɛ eda ne so sai nipa no yen kasenti ya no adentia onipa bi en ho wasase we su a yama ne tumi sɛ otimi bu aten obi en ho bu aten. Yes. De obu aten eye de okiro atentene ne nkranteni Yes. asase su ha enipa tu pe na me ba ga na mahu so matimi akuro nyankopɔn atentene ne nkrantem. Sa sofo no na wo rice wo mo judge nipa enu mpo no se bible e ma ho kwan se judge nipa wo se bu no atentene ni mu enti wontimi nya bias. Yes. Senior. Obi a bose e da no so no Abraham wonya 30 something years eno nyankopɔn bose ba no so wonya envie 99 years eno nyankopɔn apam e be da no so. Ewurade ka kire Abraham se de obedome won me medome ni bi. Yes. Na bacho so obiti aso dem ha so oye oba oye bema oye akwala oye panyini se onyame ne na kwabam aye okokua mu se de obeka ho asamba de obesore wo se mesore nsu bia obehu nti biribre ama amane so anya den Ama. nti onipa bia wansua nyansa na wanto nano nareka bia no obenya problem. Yes. Now o problem no so no ye wode unya nyame bejew unya soso a ebu ha nyame njom okay kan the same bible a wo say obipa bi o wasase we so o ho kwan so odi nyankopon atem obi a wo ho kwan so odi obada tem ne so owia onko ne nkotodwa anim no wonsere ono awurade de beche no na wona di won konkro atem ne de enche bi da won konkro no ukohu no wahen na wakodi na tem the bible bese wo kire wo de say onipa bi anyame nsa won so anyame asra na ngu bia won konkono na tere so. Yes. Opatafuor. Senior. Power. Eti sa wo sori tie sa nipa na enkogina ba bia se ukosu ukobota onyame onu ni siriye. Yes. Adentia no matter how stubborn you think your child is sa waye boni mpa wo be bitire wo ba no sa na onyankopon tie nti dia tie e wo tete no sa na tie obi wo asase we obepe ma pa hwie ntono ba wo ntimi nkope bi because also yem frɛ sa. Yes. Obi oba obedi nsem hunu aye memasem hwie ntono da Antono. won ko a utwa fa akire wa 3 days mo jabetu. Yes. Utwa fa akire wa ye mekiw ni agu anim ase adentia. You have not inclined to that level of energy and power. Senior. Opatafuor. Obi wa waje dada. Waje dada o ne je dada. Onyame agye no. De oye no wasase su hwa bia no over the bar. Yes. Nyame mfa ho. Na de a ya ne se woni IGP ba ene kokoro no bo na ye chemu mienu a IGP di nyansa abetwitwa agye ne ba meboa na wo so de enti a mempa adamfo no de enti a mempi abonte a de bia me hyefie no yes
your bar, your bema, bear me can some over ride it, you make one fire and one more delete too permanently. Yes. Means range da my yet media demon bushing for I didn't hear because me a bridge a baba me to me I'm in nam entem. Yes. And me carry instructions, me cast some one fire and one. If you think you are wise, go. And that is all. Because me my own idea a bit true me be no. Now radia catch them say, whoa, my pamo. Me nim baby me feel me here then. And nam woni paso and the man and to ye about ni nyankopon dem. Yes. Abraham and I'm obaso and I can say Isaac. So oni nyame benya problem nyina no ne yere aware no Rebecca and a cause problem. Hey, I can say odifo Eli obenya problem ya ne ma and they didn't cause that situation him. Otu ne mbafo omo mfa omo ya sorry no omo ma sorry da omo shira collection so a no ma kope ahoma omo timi di super glue ka ho no omo tete no omo jai super glue na yini di ato collection mu na afasika ni bi no omo twetwe no omo kodi. Yes. Hello. Hi. Enti onipa, being it your husband, your wife, or your children, your mother, your father, or your extended family. A bit me a cause problem between winning and mintem. Yes. With the 1,000 years, be soon as they would have been soon your dear. Sano when your ministry here. To me, you're careful. Many when your minant team. Senior. Opatafuor. The general. Kona cooking can Genesis to Revelation. O moment to be in Yankupa, we na and you nipa na cause us problem. No? Yes. Hello. Hi. What you say? Yes, Obi Waha. Papa me does it. But on me say heaven a physical man say spiritual. Or say heaven a idea. In the physical man say spiritual. Heaven ben I can once a Heaven also say first heaven, second up to seventh heaven. You see, that thing called heaven is a very broad topic. Nanyama bi wo hono ma. Yan chechro mu a won te ase. Ade bi a wo wiem bi antete hono mfre ne shamayims. Eh heaven. Enti abra onipa ne kasa no se first heaven. First heaven is area level. Area level no ewiem na ewo ehwia na se no. Ye frɛ no first heaven. Ɛna mo frɛ no ewiem atumfuo. Now it ratifies fear beyond the moon. Utra busomenoa ekira. The echo be also your friend the Lord. Also in heaven. And Sanya what the third realms. Your friend Shamayim. Each and every part will be on. So energy will fully activated. We bet me access that place physically. Adentia. Eliamu energy will access it physical. Enoch energy will access it physical. There are so many great prophets. Inscribed our Bible. They went to heaven with their flesh. Yes. Senior. Now, another dimension of heaven. Heaven is also your bakubi. I want you pum. And na Yesu kan no. Wasi wasuru ne masa de onipa de nani behu. Na osuru na wode ya. Ewo mumu. Yes. Ye was heaven wo ho, but mumu bebre mo ntia se mo de tutuo ba ko na heaven na muni. Ntia no me mfa ma wo. Ye was heaven wo ho. Now, and ye wo the heaven between hell and heaven. Dear Muslim friend bonsamu jam. Any heaven in tem. Dear mu ma bra Muslim ope wako. And so enye hono nyankopon di onipa be kono. Sa heaven until heaven 3 and all. They also they were between they were onipa kumam. And no your friend super conscious. You was subconscious and then conscious, and you were super conscious. Your friend, Christ consciousness. Sa level no, ultimate tapu what heaven. And no, we need any limitations physically. You can command things that are not to come. Uhiyasu will be born by amount. Uhiyasu will be ye amount. Adentia because what you have physical, but what me tapu into subconscious into who possess extraterrestrial ability. Utimi tu, utimi yira, utimi bibi. Entititi difu na omu wo ho no.
na ebi yira Elia okachara Ahas say ma wonya ha ne nsuo ne ba Ahas say o te kan ni mu no te say bibia betwa ni mu o te ponko bibia je hwem ekọ okoduru fie na odifo no ye den o te ho saa tumi a ye timi de yira ye timi de command no before so obenya bi just what tap into super conscious level na uduru saa eho onye onipa biem you become spirit in human form and wo ye wo ways a obetimi e de atape Yesu chire onipa se opese onya power opese onyini edu sam pempenso na wo chire onipa step by step na abrofo no say no saade we be manipa bebre entimi control om no mu titi ni nyina free bible no mu di sie na mu use e de bo om na ba bia emoa mo na yesi obi bo wasuma no adane ha na wasi wani so asa aka ho no eno de yemfa mra bibifo no na Judas susu ayi Yesu ama and the Yesu amfa nche no ademe no ba me de obi yimi made a o se me mfa nya dey sa nkwase ase ni mi bible no mate wo ato agu Papa in na me busa feda say asem ye bible mo na ye fallacy na o say embre bi enkofo bi e say o mo si tower akọ pim heaven nti erade hu say o mo aye serious no mo build the ko nti o ma sakasa yet so o mo ntem na o mo kan different languages. Enti na me be say physical now because say upon this explanation ni dey nim no. E dey enti na no mu si ana ampa no mu ya to erade a o dey sakasaka ye esi o ntem. Ti me say mo say no ye just a story fallacy be ana say. You see, one thing that you people need to be very careful in this end time. Say every dispensation behind our principality already you man be we ase on one permit no man be operate momo end time we no bilia na bilia to no spirit and sword thing na kuma den or serve as an infernal ambassador to Turkey and until na mo awie emremu no maso ye ka bibia onfa o ka bibia o se bible no kra na stories near church or the Bible. Of course you can find means physically and spiritually to justify it, but in reality everything be a won be a real na ya na ma twene ya mo se mu anipa na mo te ya mo na mo ye first person mo betena ha sei mo de mo nka ho mo no mo generations no kra ka mo nka ho before so nyankopon kra ebobo inokubu generation no omukura no omutoso about 20 something entities nyankopon abo no no omuka ho almost 20 something enti momo generations ya mabetoto ya na amotete ya no banku ne fufuo na madi no mo de mo nka ho mo na mo ye the worst generation a unimo hwe ya na mo adene am say Abraham time no na it was a primitive era and na mobile phone ni bibia no ho e lies mami kira wade every dispensations beyond so nyankopon de oye ne say o wipe nipa fira asase no so mo bone doso a na kakra bi na ewo mu no o ma save wo mo enti afterwards nipa na obebo o mu akire no o mo ba o mo hu ni say o mo ana e wo hotete no na o mani nya dey enti mo time yi se wipe mu say mu nyina firi wa wo mo baba mo akini be fi say mo time mo anyu su TV da nanso so enoch mo time no. Now you have something that we call angelic beings, extraterrestrial beings. Now what spiritual or more higher dimensions are. No more machines. No more use machines are. A powerful 10 machines are we using in there. They were there. Yes. Obi oba katram beyond. Now you see abrofuni nyabotre e call Kemet. Some stories, these are books, you know, ancient civilizations, machines are kesia. Ne wo machine uti omo develop e wo ha wo ramu e de ko spiritual world straight. And that machine no ye nya obi kranti mani decipher ma ye nya obi a wa ye bi. It was there. Yes. Momo time we momo bibia no ye related to what you call the Anunnakis. Momo ni Anunnakis no and a set mo badge na money Anunnakis no anything I'm say Anunnakis no create nipa Anunnaki create nipa ultimate create nipa but Anunnakis no man kasa omo they were created by God. They lived in a different existential world
Enti magina ka tell them say emma mo nya mo say mo nko na Nyankopon wo mo homere. There was a time bi na me ka no wa someone am e mo obi bu sam so Nyame wo ye den. And I'm so kwa adwuma. Said the only person who got quite human, some your entities are or more charm one no more assassin or more different spiritual order. When you make us every time, it is our entities way they are there. Yes. Amo Pleiadians Gongagamu demonic entities, principalities, sa Orions, Grecian gods no our time, sa no musi really wiase any idea nyina. Eni panko akra mo ba asase we so ya huhu mo so sa abedru generations bia mo generations no ye very funny. There was a time na ye ni Europe bia ho ye ni Asia bia ho ye ni America bia ho ebedru pampanso ana nipa bia ni asase we so na nipa no ho ye oba a oye tuntum oba ba ko pe na wo wiase ye hye memma nyina wo wiase nyina ase ansa na onyame se be create bema foforo ama sa bema no abefa sa oba tuntum no eni na di ehia eni na bawo enti abrofo firi oba oye tuntum mu nipa tuntum so firi sa oba nam those days ni efre ba bi kemet no na ne matu ne din amofre ho se ye fre ho Egypt. Hello, Hi. ni efre ho Egypt about 300,000-400,000 years. Na oba koko bia ni wiase na bema bia ni wiase na ye oba ba ko pe oye tuntum a waka wote asase ne so ni mu ene anyinya asa abode ni nyina afiriye adentia ewo mu a na omu so sa didi nsemhunu edi nkwase asem nyame wipe wo mu abedru dispensation a onso kum ema nyina afiri ho ene ka bema ba ko pe o say ye frɛ no Adam no suduru ba bia onso kosu ye ene Nyankopon sa akofa oba biem esa de bai but this time around onyame anya ni tuntum oye ne kokko ode ne ba betena edi ntrum edi mre bi no onyame sa be wipe wo mu nyina na oja oba ne bema eye dispensation year to year. Yes. Syria. But you see, the white people have decided to confiscate facts and evidence for one kasa omo benefit. And I'm one before the jam. And a new man no correct new man ansida. And ya chumu nyina madere. And the siso. And a nuna munim. And it is a oka history facts. And it's any pa or sit down. And this who can say Israel and ye Israel. Na ye nim ni fretete na. Obi say hey, wa bo musuo. Ye na ye nim history, fact, evidence. Ya ken kan niyama bi ehunu ye nim say Israel we ye ho de e woni pa da sani na kreti di to ho no. Na mfiri urade enya urade Israel. But oka obi ba be gina osisi a. Now Bible ya ye Yesu impo ene ye wa agidifo Christopher Pentecostal Assemblies of God Roman Anglican Presbyterian obi adwene say e ye twero de ya. Twero konkro adentia e ye Onyankopon na Onyankopon nti obetimi atena soro no wa twero nkwase asem say adentia because the Bible is full of contradiction. The Bible is full of mistakes. It is onyame pa ye nim say oye perfect na de nyina ho tere ono nyansa ne nim de nyina afiri no na o twero Bible a me wa twero nkwase asem e de abere nipa e possible e yo nipa e na twero Bible won nya sa adwene we ya osofuo okonfuo ana otimamuhunu bi e de Bible be hunu na no de adadaw no de asel if you say why can you say Bible no de efiri onyame ho enti ade bia ya twero no Bible mu bia na oso ye dey udi so enti ne Pentecost ni Assemblies of God and sorry say oyira na wo chi no kire ni nyansa na utunufo kache ababawa anamo we edu bekwa kowie ha no abusa na efiri Bible mu adentia efiri ni mofrasi efiri ni maame ase o ka asem ni Bible mu a onye dey onye ni because Bible nkire ni sa eye sa nete eye Zionist and na control wiase and o ma chiche wiase ni mu ya chem. The worst people are almost shallow mentality. Or matching what from pie. 0.000%. Hey, Christopher. Yes, Sava. Omu ni secret. And to omu wuti se mwa. Uko yis Christonia. Or te se wa fidie yino. Wanu wa wano fidie yino. Or bre.
But who so we want him say we no obey or dear ya. Sana Christopher tie. Or brepa wa brabom. Uchini jina ho na oboa na obe 10 against you. Yes. Ye didi ye ho ma, ye didi ye ho mema. Oboa wo yonko bema atina no otua oka. Yes. Oboa wo yonko ba onam obre ofa no oso oboa no. Wo ma ono so asebi no 10 atia. Okoso a onka say me ni oba we na nam, me ni Mr. Bobie na nam. Ma ye ne bone pa. Okwa obekwa kwaka say Mr. Bobie, who is an onion papa bia. Yes. Adentia. Okoseo. Sana mutie, the ya monono, and the NG will be bini. Senior. Bibini Angelo. Adentia from day one. Bibini dear, why you corrupt. Not general form. Nyansa mo ha. Yes. Abrofu nyansa. Adene omo IQ no a higher level omo boa omo build omo mind hey ube wura minister office ube wura MP office osi wanabo e kwan ne de enye yenye ne yie na apemfo okoro ebre enkwala ebre obeka cho se wo na opega na yie unti bi da wadamfo bi nka bi da enso so hey nyesa na broni tio broni what generations to come bibini nwene chena sem ho se bibini paun sa what dwene chena anko onya bone da Yes. ko yo obi ade an ko be ye de ya ko be twene ba won nwene nti odia ohia se wonya ne banku wo di no te ho de aka bibini bia didi mi ade aka nkwase akeka onka nyansasem bia broni didi mi a okotena se no akofa book no akenkan eni ti abrofo no hunu nyansa no ana omde no kura ni nyina wura bookum enti bibini so mpa kenkan Dabi. enti mi si bibini yie da de wanyampo no ye be de ya ye be che afiri ni nsem enti ubo bibini twetire se day 1,000 times e be de ya e be hye bibini na anim nyansa wagimia to the stand say osole anopai na obi ba ye no bruwa mesiraw anopai de me ma de be de ku aho kire ni 100 series na da ho no enne ye ni twetire no watam jeko adentia wo shaase no kire ne say wo ye papa na abekọ hefa on hunu nyansa say sa obai a wabegina ho bu sam sikai eye dan na ne ho kire no se say me kura me mpa ya mabọ ne dada no ene na ma wo ye dai obre sa ni pay efin ewo no ho sika na me de koma no edimi kwekwa wie ye bone anasa de otam ya no de amana obeso daye odimi sika no be man 2 weeks achi obeso daye no na kana ma adwa agu no so na otietia toileting na wo adwa agu no so na wo foro bepo obeso daye no na so nam sumu beebi onam ehani ho obeso daye na sa jonso aka no daye no obeso daye na kura ase a ofiri ho be 20 years 10 years no one nam ho ope uni ana ho se wo ho adentia na atwene atani tinimu saa de ye no uko free mercy ni nase obi oye illuminati oye krishna oye bahar ne nase a uko sere ni sikaka kire ni se wadaworo ma me ho kire mi a o se mate ko obeteme nka unim de okoye oko consult tutumi a ni tiya de ya ehye ne nase no wabusa se enipa smesi aba me ho obeji sika memoa no ana ma memoa no memoa no na we de ntia ne ho kire no se umani ye yi a obesori atia odache enti freemason for omumu ani power of rofo Yes. no but modie sa na tete mo we obi die yi na so de ye dey o yale Nyankopon de we batan de ya akwa na so ye batan papa no na pie form di nipa 70,000 share ho. Yes. Hello. Oh, so when him say we are say bi da wanum na otu bi eye de. Wan na katero. E bi da wanum pa uni tu jamu e mene da. Yes. San ya ya bi before. Etunim. Ya santi man, ya Ghana man. Oni pa bia obesore. Owonim de so de babo ne man bia ne yakunu sunsun. Yes. Onim do mfre no. We wo ye hwehwe ni mu pa. Why no se onim bibia ma. Bra George de no wanye. Last minute nye no wu ye no. Ai obi abewu.
Hello, Miss Obi Abede. MR.IBU. Yes, Bibini adwene saa na ɔteɛ. Yes. Anka ene si hɔ. Bibini twam ne kodo anka agya wadawroma. Bibini ɔyɛ papa be 10% no. Ɔbɛka kyerɛ wadawroma. Wanka nka mente baako. Osi o tibi. O huru nyansa sɛ anka no yɛ fitinya na bɛsi hɔ. Yes. Ɛho dɔ wa no bi. Yes. Fertilizer yɛdi gu aseɛ ne deɛ nka ho. Tibi no ɔbɛte bɔtɔ baako. Yes. Tibi ɔbɛte bɔtɔ baako. Bibini adwene dani tirim no. Na deɛ sabio on the okɔ condemn ne deɛ. Ɔtwɛn amwakɔ no ayini na maako baako. Yes. Ne wagina. Na ɔmo ma di bɔne akyɛ na nyame nyɛ ɔmo obeku ɔmo no. Oduru compound no ahwɛ da bodi. Ago. Why di otie sɛ wo ha. Uni hɔ a no ate di ɔpɛ. Adentia. Obibini nwene. Yes. Onwene o. Sa bibini dwene a. Ye mi nua bi ade a mɛdwene. Yes. Sa bibini dwene a. Me ye papa ya ade a mɛyɛ de ya. Mɛdwene. Sa wo dwene a. Nka wo ya ma de a ka bɛdwene akɔ akyiri. Yes. Bia nipa we wa ye me say da. Tuma me nya careful. Bibini nwene. Adentia. Ukɔka ɔbɛka kyerɛ sɛ nti ebe wunti yɛ na. Me nka nkyerɛ wo sɛ ube wunti mɛ na o. Da. You know. Ukɔka ɔkafoɔ yɛ dɛ yi. Edidi. Nti obi ka kyerɛ sɛ ɔkafoɔ didi ɔbɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ masa gya ho nsɛm hunu na ɔkeka no. Yes. Ade nti waboa me da ntidie yi. Ntidie. Hello. Waboa me da ntidie yi. Ntidie. Bibini atene. Enti bibini wiase a wɔbɛn wɔnam wiase bankyere saa obewu ni akɔto na twene amangudua nase. Yes. Yakɔto na twene pepedi ewu dua nase. Ɔno a wantimi anya impact bia wɔ asase ne so. Oni bibia gyina hɔ. Sɛdeɛ wɔ maame ewuo sɛdeɛ wɔ papa ewuo ne saa na ne mma so bewuo. Because ɔkɔtɔ ɔnyɛ dɛn. Nwanoma. Eni enam a bɛpem ndɛ adentia. Hello. Sana bibini tia. Yes. Timi nim agron kwa bibifuo mu. Ya me dan. Me mfi wo da. Yes. Me mpa agudie. Because 24/7. Me shefie me pia. Me wa assignment. Me wie ya. Me come fie. Yes. Adentia. Open me hwe won kasa ye. Woni ye. Na me hunu se wa adwene da utirimu no. Onwini se nipa. Me pa chaw me ne mu ani agro. Yes, me ka kyerɛ e Bible nim. O si nipa ni bi wo ha ye bɔ mo sɛ de ya. It is in the Bible. Go and read it. Na denti na mete wo na bɛsa me ne abo akraman fa adamfo. Bia na me na ba ye mistake. Hama kraman wa ba me nkyɛn. Ba de aduro na wo sa me pam. Yes. Sa na wi asete. Enti buntu obi e ni bibini abrabom. Ade atia no pɛ yi. Ɔte ha yi. Enkwandada. Yes. Na adwene wo so. Bibini adie bia wodi bia no awu. Kobi momone. Yes. Ni bibia ya ade awuo. Enti adwene na nkasa na aye de ya. Awu. Ni bibia ya ade awuo. Utimi I was a next tenant to certain a lady bi or so a senior nurse. How confanachi. Na me hwe ni din so ye nurse ni wo ha ka fara facha me. Mama manu ma to nurse fo ho. Oh. Hey! Ba wo so ye nurse pa otimi ye enkwankankan bi na etu wura me dem. Senior. Hello. Hi. Me so ye there ya. Wo ye enkwankankan na me bu afu na me twa. Yes. Adia pa na ha wanti wudi we akogu yem. Hey, unim the effect of Kobe. And I unim the effect of momone. Kona kwa research no mon kan kyerɛ. Ekum ni pa adwene. Ma me ka kyerɛ. Go and do research. Mama go school and mo research.
The effect of Kobe ni momone. A kum ni padwene. A silence wadwene. Ntima wadwene nye dwuma. Yedi ache. Nye bibia nti o. Na ho dwene hwea nsisu o. Bonsam urade. Hello. Bonsam de ya. I'm telling you. Senior. Nti we ya research eduru akiri a. Ya woni oma bi wo ho no ma wo nya dai. Wonni da. Yes. Come ni partner with state of reasoning and understanding. With thinking ability is slow no. Nti ade a wose wotimi wo kire bibini a ade wose wotimi di 0.0 seconds ene hu no. It take you 2 days adentia. Momoni ase na adwene. Yes. Did dawa na gene nsa. Yes. Kaku. Hello. Oh shit kakro na tiri na num. Ko bi die jamle finsuo na no ho. Agro. Efiri asira so. Hello. Hi. Ya twene no. Ya twene no. Nti my life no e different. Yes. Me different. Opa study. Esikafo no manya sika ni nyina. Wo ye ya no ayi no ho afira bibifuo nim. Oni abrofo na ebo mebo. Yes. Opa ya hwe esikafo ni life. Adentia. Wan kwa abrofo ni nkyɛn a. Otimi nya yie. Obato fom. Yes. Unua na te ho. Bia unua ba. Unua ba ma. Bia wo faase. Unua bi na ane ne te ho. Wo try say we explain wi ase de kire na. Na ono wafa utirimu ka. O wa adwene bi woni tirim. Yes. Sometimes we be ho a obra agya na life man. Ono ana pe na wakofa ma no. Yes. If you say obeka bia onya den. Ontie. Abrofo nim what constitute what you call childbearing. Abrofo, they know it. Yes. They know say akwala nya beto ho nge. Obetua de ya. School fees, right? Ediane akwala ne be dey. Obedie. Ene ho ntare, ene ho bibia. Yes. Obetua. Bibini di ko bi wi de aka ya wo. Oh yes. Mfa no ho. Ukoka no wakotu Asantefo Ngoma chapter 4 verse 9. Onyame ne hwe nipa. Yes. Hey! Nyame what your school fees? But broni nim say owo $10,000 eta ho a owo ba ko so train 3-4 years. Yes. Yes sika na be de ya. Yes. Ebese. Na ne ho ayedai. Ahan no. Ne ho ahan no. Meaning say you will not like it. The American home pay, but me the Yamasam. No. Opa obra atenam. Bronin what constitutes childbearing? To a back one what so many years. None of one hand kakra. Yes. And son of Brabono, what you be a mumu be bread, the entire Matalia, one and a shaman, a young Kalana, my warning tear. The boy. Do you want to talk now? The Cotia here. Unkwa enkwala na egu su nti woji ayase dokoro na waka wo bapanyin no wo say tibia koma no obi funu ho dokoro ya mawa na mumma se abion pai no di si ho Opatafuor. Hello adentia ya ba no pa betena dada dokoro we na mo de be ban we ye na eno poma yi na sekra say no de mai Yes. ya na mo hu ya me mobo editinu bibini pa setina mu no emputro bi anya dai eni ho because I was what tibinya time e ma ne ho na wodwene kwa atiri bobra edi nkwala no pa ba bi si eni ntina wo no ye bobrek e wo ho ye ntifiri wa wo. Yes. O kan no I offended. The hands were come for Bibiniba. Hey, Akos. Hey, ya. Hey, Boatema, you mumma who of a papa. Yana won in 10 when sorry, so oh, yari. Senior. Hello. We are dear. We sorry. Yes.
We need any stable financial source. Adwuma no kura ya ala. Adwuma boso me wo je say. Be 2,000, 3,000 and na wo je. Enti wo ya sure sam kwala we sika we betimi ahwa wo mo. Enti bi hwe mo. Enti bo break nya abotire ne tietia na odi agoro a awo nti wo batete apansam. Yes. Ti mumu bebre mema mo ne wo mo che no wo hwa na pressure no aye de ya. No atwane meboa. Yes. Go and ask so many women who busa no obeka kire wo say me ne wo no wanhwe no adentia atwene no enya adwuma. Atwene ne ya adwuma oye bibini ne bibia enya adwuma bibini awurade nyankopon ne bibia enya adwuma no on de wonam sa gar ade achi obekwanya no akoshem why sa akoko ade achi ahomachi ne ya bie no yes bie hey what ohuru ni omanu ma da bi kan ma wonya hey one titi de so good hey one de ni na what sa kwase asem say ya na ade aye den asa ade achi ade asa no so no na afia aye den Aso. said your sha ase afi na enti uni mi anam kam say bibini wo sha no nkomo a den papa a year by this time your life will never be the same. It doesn't apply to a black man. Yes. Afisa say wa bura bo enye se de tie meboa sa asam no yanka ma bibini o e buroni dia na wo bo hu musuo ekofre bibini e de gina ho share nkom ka chen sister bra afisa say wa bura bo enye se de tie na sie hu na wura be ho say de hu no wo mu no eno kura ye tene de ya afida adentia wo be ba no wa tetia pan sam se tabam Senior. Adwiri Yes. nti ye man any ye man there be problems omo na dan tiko baba mfa mane ensem mi kun Yes. beje Fabika. we ye ahokere Fabika ho. eno ano no fabika ho Yes. we ye asresere Yes. Akakra. eno ano no Debi. we su ye nkrofo fon afrafre yes yeah fa kompaibo hello let me tell you anything biara woni pa adwene ni nyansa betimi asolve bia wa anyuso adwene bia nyame ommamu da. Yes. Hello. Hi. Nyame nyatai ommamu da. Oso hunu nyansa nyansa ni nimdia koma o se da. Na utimi hwe ye bosi kani bi ye si Bill Gates ni ma ye say yes 3 billions of dollars wa wo 3 pe hey na bibini nya $1 million ah o wa ma ba na tunufu se jai. Yes. Bibini dia no ko ye ni how ye nko bawo. Hello. Hi. Ena esikafo no ye bibifuo mani bi ehunu nyansa no madwane akotoa abrofo no na abrofo na kire o say my brother wiase enye se wa wo nipa 100 o ne mom so wa wo bienu miensa na won satimi su sankwala na adware a eyede ya enough. Yes. Na wiase asase a wo tisui wakono de kura wontimi ntobi ni eturu mre bia ohunu dokono na wa ohunu dokono no watafere wo nsamom na de dokono na made ya nkwala na di eturu mebi akoto mo aduane fra bonten na wa akoto wa de ne wa kan fra na wa tafra atere ne sumom anya awra wo sem entia bibifuo no mo ba tanye no etan. Yes. Hade etan unya ye mistake a tophone edi ma uni aba wa kurase a ayeka 3 days bia kwekwenene uba fafo no na efra wo no yes na efra wo aya odi aya uni aba woni pasola wo 9. Yes. Yes. Adwene ana woye nananu mutirimu antimi ama omanye yie no sa adwene ni bi na wapeke na wo de nam. Yes.
And you man 100 billion on titi school fees in free will not cadia. Get to school fees no see in once in a year. Uchian ne 4 months now say kwa day. Who say kochia and titi biano why you busy? Why you busy? Why you busy? Bibini pie oba. What the are one soon ever. I didn't say because asama wa tear. Na numu cry a day. Ato when the Musania friend is this Mrs. Dana Osu or yes, this is Mrs. Dana. We are sorry to tell you that one of your boy has been sacked due to an unpaid school fees. Yes. Hello, school fees is no way saying sis and Ghana by sister and shadow. Don't you mean tia? Near Pamwa Kalano and to all piano pano the Nidian day. A koi by corner or tea, ama and no my day. A two, yes, no, a bishop and tubacono or yet by a day. Also, Subama, a diania, a baby mammy, any shade. Ubako chinchina, cacrabi now, a day, Unya, and Tubaba Fieno. Or no, I was sank or your bana or Jejo, a baba, a muenim, a sereno, Obabano. Baby, I know I can one more or to Kejetia or to Patasso or to Konongo, but Nanon are drew Konongo. Yes. And on a moment so I could do quo. And what shall we eat in Pana? Not spiritually and physically or done it. Yes. Oh, yeah, oh, done it. Now, Musuon come, Nakobus on a question. Oh, Rebel, Adentia. Due to this unplanned life, yam planning ya brabo, yen yene. Yes. Oko ka osi nyame be henipa. Hey, nyame watwe school fees da. Nyame watwe school fees da. Nyame watwe light bill da. Opa ene kwasie ensori nko pa bibi nye. Ana ejuada empe bibi nye. Mesi nto sikura ayede ya. Ton enyado ayede. Ton ensu ayede. Ton de obenya bia mesi ayede. Ton beds ayede. Ton so betena se de bia me abu anim tia de mesi ya bibi ayede. Ton. Yes. Good advice. Hello. Ton. Now ton na unya to si sikura na. Ebetime yi wani nguasie. Ayede. Efri ho. Na wiase usoli anopa na yo berima uyo oba na enhye ho a ubehu ade e frɛ ni shege season 5. Yes. Mesu behu de ya Shege season 5. Yes. Because uyo berima o ha so ntimi kan kyerem sɛ oni oba ne te woman sika usa koso draws ni mu and someone obete no obema kona bedwo wa na oti usika now yeah, what dear, what dear. Why would you so much pray? No, I'm saying, Eddie, me the mamma, dear, wouldn't you, Nankadia, the minim? Hello, dear, we are dear, dear, wouldn't you, you do school fees, the annual call, you do the annual call. Are they? Well, no, me who pass and bow while you are saying, no, of a kind of my sword thing. Hello. No of any answer, I'm your Jamoka. Hello, Mr. No of any Namia day. I'm your Jamoka. I didn't hear. Bibini Bartini, then it me a different. On the Oka Walian young countryman and say, Uncle Wonko Boa Bema. On the S. Uncle Fadia. Bibi no Fanya day. On Famra. Until you tune for set. Unya dia se wa fabra hemfa ba unya kadia fama hwan broni so ntisa broni nim se papa ina me ware no wo yi 10 series a misu ma ntimi 10 kura me mfa 5 nya den hey bibini ba e hye no fo ase e no fo ase o na be ma tifie ho ni wo kwa no ho me ho kire me no siri tirase no di nani to na hwa hello enti awurade ade ode aba meni ante se esane no fo na se saa onyi ma be ma ubehu ana cancer na aye onofo yes
Adentia. Etiri mo ɔden a wobɔ wo kunu nti. Na kɔm di na no omuna na ato ne nsa nkeka. Ke wo hu sɛ wo yere keka saa na ɔde pabobo nwumra ma no. Nsa nkekan. Adosu. Aha. O say there. Say. Aha. Adosu. Aha. Adosu. Aha. Yes, ya dey. Adosu. Yes, bitimi mu akɔhoma ya dey. Adosu. Adey. Who me na me do te sport wa me ma wo treat enam time wo fi so be wi akwa wiye wo tiri so. Hello. Me say there ya. Wo tiri so. Me last year ka na me de be fa awo no. Si say me de wa ba fie. Sa e ka boni ni me sentu abiem. Me no me no we are suffering. Yes. Yeah, bre. Why? Enti sa sori anopa na sa won krokro me na minya akoma enkobo bra na obegina be yam ka me mama taade so nam de dey obeba na me te damefo no ho emfa me ho bon sem ebrade. Yes, bomuye. Hello busa wo se edi entia e na wo se ye ma ye ho kwan ma sa pressure we ba ye so abranke betimi aye dey ahia no. Abraba how bonu dia wonwene. Ene bibia bo aye den. Ana anya den. Emu ni bo aye den ana anya den. Ena agro. Anwa meboa. Usu unyankai. Hello. Me se unyankai o me say. Barnabas mai. Oh no amo no atiti obi a de ama no no apekosua bi de atotoso na enam na o de aye dey e de atoso na wo betimi dia fufuo ni dey fufuo ni banku ti na wa totwe no. Hello ahodi ni o Dabi. Nanso so a black man could have prevented that. But due to your own gross negligence, and it was so assissinti, a camibia was a da. What do selfish interest? Ufufi se unimunyansa. Uber Priabon say we ask no be a cat is hey mini. Yes. Hello? Say we ask na say. Tane we ask you. We ask no. Ubo say ya penti who to say gold. Say ya. And you o pre ube pone gold e upa akopɛ dadoa anase kan fa be twa we no nketu we bi ube twa no say de aka na ye ya e fin concrete. Yes. Na o bre ensuo to na wo namu. Hello Adam e ya steady here eduru mre bi o so wa filipa na empa no so e de o say wo da but on de akofa ma ho nsu nti. Oh, so yeah, dear, yeah. Oh, sorry. Yes. Who day ye? Do see a juma mu na to no gram. Oh, and that dear, bro. Yeah, dear, yeah. Yeah, bro. I didn't sister. Hope I saw your life, sir. Bra. I didn't also your life, sir. I be before you, I mean, a really pa. Meboa. Mu hwan na wi university wo hodman nyame na hwe wo wonu kwa nyame fa so hwe nipa atuni ni ya adwuma wi a ebo ansa na wa hwe nipa. Yes. Wo se me bo a ko gina kwa mu ha ne kasa wo de ya bi wo Opatafuor Nyankopɔn na atikrocha gina ho ne ko gina ho se Opatafuor Nyankopɔn be ba ho a be maka twia fa wo so. Yes. Na hwe ade a wo sua ade wa yedai wa pini ho. And you see, this end time, an attitude, and because of Bilia, and especially, we have been kept in a dance. We are in a danger. Yes. If you say, yeah, consumer states country,
Intimate. Oko aigwema mu a banchi omado nyina bibie no omde beye edi betwi gari Yes. na ya hono ni wi ya che ni ya hono ni ya hede ni edi Yes. efu oba no aye tawe the system ni nyina hede ya agwerema. Yes. Hello oko bunumam oko asantimam oko sehwi abonten so odo afuo ni wi a de wa ye nyina hede ya bayire na ehye mo no oni adwene bia woni tirim obebo bia mpesi adi dia aka no so waye den aton na de otebo hye so akoto bia ye den akofie onso kwa okosensen no ano ye den Odi. de wantimi hani no bacha odi besi wa kakra no asa akwa ye den so obetu agu pa de enyo na efre no poma. Yes. Obedi Odi. nti enche diabetes na che no ko banche ne woni starch ne dose dodo sugar ne dose dodo banche sugar wom banku sugar wom bayre sugar wom abro sugar wom bibia sugar wom ye bibia sugar yale bona onyo oje because waseni ni pedua ni free tete. Yes. Broni nim se madidi emona chedodo ene de mamenye ahibi salad bi na mempe bibi kitua bi emo no kura do so emo ne kitua bi kwantere baako he ubeti emo kwantere baako ma bibi ni wabo musuo se ubeye salad ade ma na wache that emo kitua bi agu ho o ti wa na ukuna fra ku abra ana ofisa mto nchen ko suo ho ma bo akohoma no no akosi se sa ewura we di ama me ma me kan because first day no hwe odin no say akuya moa ho. Hello onya dai emu a wa ma no kwantere miensa ni nti yese wo moa no sa na yete sister de bie no abeka kire bibini obefa de obeka bia obeka cho say ye de ya enya no kure e ya azan omo ya difo atorofo omo nka no kro omo akodidi nuro wo beni na omo tetete wasa we udi enche ne omo ni magu ase de bia ye enche ne ni magu ase sa na omo kan we mu de ja omo hwe de fo ni hwe wo mo a one day the two beti. Yes. Otoka afoforo a bibini suro adentia bibini bia kra na utiri mu ne natural de empa de pa. Yes. Nti unya toka afoforo pe no ahya ase mesuma wa abrafie ntam o ka kire ne ba na nsen ntam wa yehu obi Rolls Royce wa be park wo honti. Hello nti won pay ye yo ube hu abrantia wanya mfie dio no 20 years ekọ 45 years of falling within that range. When you bring no pa umfa wabra bon ni agro umfa wadwuma sam ni agro na ukwa adwuma ba no yes when you bring the ya yes. But if we are saying so no enema mienu na minim sauti hwe enye ohia eyede ya esika na even Yesu mpo se baye na manimu mu ase na nipa ensi matwetwe ye nte sika no monya de ya baby. Baby. Yes. Hello. This is Sikana yedie. Baby. Na broni no otro sankwase asem ka kire se sika de oye bone no. Ono an no awdani wachi wosesa osika kokko no de akọ krom. Wode akosiesie ho ana onsiesie ho. Bepem ne akwasi broni ba ha no wabefa ye nipa nkoa. No wode ne ye dey. Eko because osika wa nkwa ho be ye dey. Be kire eni ye tim bepem ne. Nti wo hyase se wo preach wo ka no kora kire nipa na de wate firi ni mofra brem na entimi ma ne yie na no wode na ni to na hwehwe yesu anya sa na ye e die nim se boni nyina hini ni sika obi a wo yale a otimi tua o ma waduro ma wo wan ne kokomfa no chi oni sika e behwe no wan no soli anopa wan ma ne ba aduane obeye we sei no obi atimi abeka kire se sa de we ye boni na me ka kire enye boni pabi
We say suffer with you on can quad yasem into pa and quabe now can say. Mpabe me country say jama enti man ka say enti minya de ya na wo so sene wo mo e wo bible nim de enti na wo ba dwaman de ya Sika. nyeska Yes. na enti wo ska enti ka fi say wo ba de nam sa obi wo no ma adwuma kura uni bi ye o pedwetire bi wa 2000 pe o na wo pede aton kosu akora ha nadwo ni ye obraha frem anadwo ye sesi ha ye sei wa bresa enuanom ma mo bro Okay. hello enioma wa sie ni nyame nanim Yes. hello bese die ya Nema wasi. nanka wonsi na sika na da fom no mfa ma ofiri hey sister brother besi ni oma no why but oposa ya posa trouser na no na nra de na osie na afi Afi. Opatafuor, you're strong and kind, mighty heart and a brilliant mind. Generosity in every game, change the world in your name. Every day you rise and grind, lift us up, leave none behind. In your shadow we find the light, guiding us to better heights. Opatafuor, to the power, strength and love in every hour. Generosity like summer rain, you shine through every pain. Oh, you the power, strength and love in every hour. Generosity like summer rain, you shine through every pain. In your presence fears subside, kindness is your greatest pride. Every battle you fight to win, bringing hope time and again. When the world feels cold and dark, you ignite that hopeful spark. With a heart so big and wide, bringing hope time and again. Opatafuor, you the power, strength and love in every hour. Generosity like summer rain, you shine through every pain. When the world feels cold and dark, you ignite that hopeful spark. With a heart so big and wide,